Kalong shisha ke jengkeman ke bakrau om tangi kipat ba ke Mauhati constituency. Nerwat ke distrik Ribhoi hi berokowai. Ha ke ba ha ke santrik untuk pra arajar arpusan nala ban pelepat ba biang ya ke tamasa benanam jeng negatan ke belatiap ke Amur Falcon Festival. Ke tamasa ke ban pensanam ya ke jengwan syongthat bersipor jeng kliang Amur Falcon ha ke tad Mauhati. Ya kini ke tamasa la pele perda ha kini ke sengi ha ke senong tengam. Ya ke bala pedlong dah ke Brup Hanglang Tourism Promotion Society. Bat lawan ban plepat baru Dr. Celestine Lingdo u MLA ke Sning Constituency ke Mukongsan. Ha ke jingidon lang u MLA ke Mauhati u Bak Charles Marngar u Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi u Abilash Baranwal nalor kinongkit kam jangan ke society. Laban kerau hang ni bagi ni kisim ke bela jutip kum ki Amur Falcon ke dikisim ke Banagari Southeast Siberia but Northern China. Bat ke bejuan her daki kenhuan ke balakot daki laktali syakari India kamtam ke banawan hakatan Mauhati. Bat nang ni nak distrik ken her pat ke jalan Nagaland ke badairu ke jingat lenti ke bakaddo jogini kisim syawe genit pai biang syala ki jong jaka. Habakran ke jing play ya kene kata masa u Dr. Celestine Lengdo ke Mukongsan ulai ke jingero ke bakrau skidong peniat ya kene kata masa. Halor ke jingi i jingai jongki ban pensanam ya kene ke jingwan jongini kisim neki rinong wei. Kamtam ka jinglong ka bai teli jung kipat ba ha ban rai ban om peniap ne ban pen mensau wi kini kijat sim ka balong rugun uksa ka babha ki wei pat kumno ban buram ya ki merat ba ki jinglong ba ki jingthau ba em jong mai mariang ha kini ka than kamtam ki tu ki badan jingma ki bala ban do jat no ulo ong ru ba ka jingjit jong kini ki sim Amur Falcon ban wan ha ka than Mauhati om shi ki wei pak ki jaka jong ka jela Meghalaya kalapan pau shenai ke jinglong jingman jeng ke tahan ke balong shisha ke mariang ke ba itnat bat ke babet babiang na ke benta ke jingwan jeng ni gisim ke beher dagi bon kilometer ha ki portelang bat ke ni ke tahan ke donru ya ke jingkerman ke bakrau ban ke wakaliang jongki kam jung okai perthai u Dr. Celestine Lengdo ulong shosho bagi don bon kilat kelenti kumno ban kentiu ke yok kokot bat ke jingroy jeng ni ke tahan namar ke ni ke tahan ke dai ke bedap shisha da ke sbo bat kalong ru ke belasaki ke negatan bakalala shisha bane ki babun ki kampun roy la penchong shit shosho ke negata masa de ki jingput jingtem ba ki jingshat bad an penkut ya ke negata masa ka handru terik uno opera rengkat ki jing penbernya ki babun jat Unong rep ubala sumar sitom ya kelengka ke jong u ke pentor ke jong u ke jingot ke babon bat ke jingim ke jongiru ya ke bangila tre sitom ngin sayo ke jingot ke babon kinong keren sakmat kilaong ke bakam kongsan nianga badia pi galong bangin penek pensa ya ke ke ba manginginan Hanagalan now benai November ngamken mau syuk katarik mentausnan gidon ka Hornbill Festival ke balaponam berawai ke pertai de Henry hakarukom im ke jongi ngila ya siap ngila ya bondo ngila pen ngila le ben ya kitu kisim kiko karang teng la ainam ka Hornbill Festival Henry utau Hornbill mio issue Dika penlong yang apa dia pi bangi dei ban perkat. Mentangi ong ke Amur Falcon Festival. Kini ki kling kila awan jit ikiwe ki jaka lada mangaban mapi hakapor bekiwan ngilek siat. Ngi ot iki klau pendu ika mariang ke jaka ke baki tu kisim ki syong thai. Lada pi pendu no ki ong keng no sane nayawan syuk. De ke jingkeli ya pi bat yanga kalong hato kata kalong ke babha ne kamha de lengba ka festival kum kene ngiyo bania share ngiyo bania peliu jimut babon sin ka babhatam na ka banta ka jingim ubreu kalong ban burom lem ya kamariang burom ya kimrat kiba im haki klau ki betap ki jongi
Wilayah Syong Kambun Sien bat nadu kesengi bengi sedang ia kena ke society Syukwa bani thu IP bakum u local MLA ngala keren bon Sien ha assembly bon kijaka ki itna ha Henry ba udan umau bolong ha katur jong hati kawai kemi kawai ke kon ban syate chom siang ro ngidon ka siang kawa siang ka itna ngile che area sonidan ro ngidon ki mau ngidon kijaka ki itna bat aparo kawai ke konsensi ke jongi ngidon kijaka ke itna dengan not ban ong ba kadi kesin ke banengkong ha ka ba ngi persang ban promote dengan syukwa ban itu IP ki pat ba banda kalian ke jong tourism officer jong ke district kila ada banwan survey kini gawa miam kila ada ban page ya ke krem lembet kila ada ban page ya ke viewpoint kila ada ban page ya kini ki kshad syakini ki area ke jongi dengan so komen ban yo so na I ba Clement Shadam bayong begitu kita ki mau ksing di kata tengah ngampat yo so ke dikesin ke banengkong di kidon ke jingi thu bagi begidon kini kisim huleng mo ki badon ha kani ke jaka ke jongi bat ki wai bat ka kham so tanat su golong ba ke snong tengam ke ke snong ke ba baro ki long yeng ki dei ki bat than jan rendia kum unang mi khmat ujong phi wat so thu bakala ke jingwan ra ye kani ke festival mentang snem hangni ban pen I ye ke jing thmu ke jongi na ka banta ban promote ye ke tourism ha kani ke konsensi hi baru koi de ke jing pelong ye kani ke festival kamut ban ong ba tang namar bangi le so ba kam de kata ke jing pelong ye kani ke festival ke jing thmu hi kalong ba ngimot banwan ra ye ke tourism ban pelong tourism sport ha kani ke dong ke than ke jongi pelong ye ke tourism sport ngi don kam ban so thu shwa ke e ke tourism la sai wan gi bri won jong akai sini kawang mau haba perlong ya ka tourism spot pilih tang asnong molnong itu ipi ka akor ka buram jong gibreu kumna ban priang gibreu ki sojan bat ngenya pimne lada tang sudon ka fish sanctuary hang ni wa myam pipin sakamai ginong tengam kin sakamai hiyo ban bu ki dukan gi jong pi kini ki jan dia jong ikin saya yo naladon ke viewpoint yang tei ndang ladon sekata ke krem lembet ki banwan sani gin sabon kemat lagi senam ki banwan ngin seperlong ke program kum kini ki jai program lada kam dei gani ka Amor Falcon Festival ada ki wai program ro ngin seperlong banra ya ke tourism hapo ke konsensi kata ke thong ko jonga kum unong mi kemat ujong pi kan simpor khendia namar ba kadang ngidak sedang ya ka tenrei nam ta ke fish sanctuary ngatrai kam da slem than ngin habanwan penlong ya ka honest program na kam taban kentiu ya ka tourism hakni ka dong ba than ke jongi dengan kwa aban ong ipi ki pat ba baro ba pin so ba ban ai ke jingi trelang khnang bangila ban kentiu ya ka kam jongo kai namar kani hi ke ka lat kelenti ban pli ban ngila ban kentiu ya ka yo ka kot ya ka kamai ke kaji ke jongi